Doma da nazovem Editu Augsburg za 100, da rezervišem 13. oktobra, da pojedem s mirom ćevapa brez komšije Jusufa. Gdje je on? Dobar dan, jel tu restoran Edita u Augsburg? Treba mi 100 za 13. oktobar. Izvinite, čuo sam nešto, ne znam, nešto mi temperatura ufatila, čujem neki glas da što se tiče stola, treba mi 13. oktobra 101. Izvinite, ha budale, pa nije valjda u Gepeku. Hallo Nachbar! Komšije Jusufe, was machen tu u Gepeku? Also Nachbar, ich komme mit, ich habe alles mitbekommen. Wo tu gehen? Ich komme mit nach Augsburg. Zu Edita, da gibt's leckere Cevapcicis. Ja, ich schon wissen, hab's gute Cevape, Burek und alles, aber tu nichts gehen mit mir. Klar komme ich mit. Nein, sigurno ne. Izvinite, gospođo Sačija. Ich bleib hier sitzen und liegen, bis wir in Augsburg sind, bei der Edita. Ja, tu bleiben Gepek, nichts aufmachen Gepek. Ajde, tschüss. Jes budala, izvinite, gospođo, jedan tiš za eine Person. Jeste. Samo eine Person, Cevape, Burek, Režniće, Pljeskavci i alles alleine essen brez mog komšije Jusufa. Super, dogovorili smo se onda ako Bog da 13. oktobra u 14 sati vidimo se. Hvala vam lijepo i želim vam lijep dan.